hojik SP gi gari for on thuai na re adu gadi aina thamjaning badi masida ekoi masi government bu khoi sei banati ko to honning bagi ngang bani masida lana lo badi yade maram di amu aina Manipur state to rivers matam the government hana paramba government na haiki bam kakleba Manipur sida hojik to river full hills haitare Manipur infan greater infan natava haitare Manipur valley natava full hills heka ka sida to river mong sida hana haiki bu sumning singlakpa maram di full hills na hills district purap se hill district purap se ta se district tra se Ministry of Home Affairs na law and order situation punamak law and order se pai have che ajum law re ba mandi maduna pai na matamada ruching ba man so hai ki bane ba ko adu ga di madu huji pau pai hai si akoi khalle mandi Ministry of Home Affairs ki makhada law and order hills byan pai rabina hojik central force ka toning ma toba malakpa si punamak asi control to do se state government na control to bangam dreba to do man di central na pai ri hai bane ba sen jiki hariba singa law and order tuan la correct law and order control to ba ma central na control to correct aduga beli jana hojiki state government sina control to re aduna state government control to on family nongmai pha voice mi phu voice hat voice to voice pa de le si yam amam di foreign khalasi adu center na home ministry of home affairs na akoi hills di akoi na pailani haina haiki ba ado mafam adu di hojik akoi terrorist su aduga illegal immigrant yam lakpa singchu hatori bo punmak drug la lo ma singchu ma to singchu lam hen to hem ba punamak ase central government ga achum chapmin na ba mong da khoi urok pase masina tapadi central government na madu punamak adu state government forcing na phajin mangam draba hesi to bigano na haiba ngamnak draba aibse minister of home affairs na law and order center kana center na hill district punamak se pairi hai bane baka adu ga di hoji misi mina tholi ba punamak state force wo puri wa punamak illegal saksila pop terrorist myam na Manipur praja myam India citizen amabu hat learning hat pa puning fuba yum mai than thaba punamak se central government gi law order bakha le ga di mukhoi na to bi da gi ni hena khoi blame to phamba to wi ya gi tanja haibu la e bako aduna masi khoi na hai se mukhoi to ri mong chathari punamak adu yemada malak ba haibu aduni aduna moina budi tawam da bi ai khoi moina insinera ga to busu o musu tawambasu leiroi adubu yemudadi sum malakpa phadrabnina phudrabnina ngakdrabnina tawbuni haidrabnina punamak ado masina ena tapadi imphal manung sida Manipur valley manung sida Manipur gi state gi MLA singkhangde official singkhangde punamak ase koi sing de satpiya da ba haiba sidi ekoi state ya tungan ba koi sason Manipur India da state abada piri ba sason ase Manipur valley khak da satna rabra duga sing de na central government gi kanigi administration satna rabra haiba si question hangba ya bagi tanja si lak rabra na lowi aduna masi si kanana masi khangani kanana tawgani haba matam sida aikoi hoji ju government leire government sina kayamuk aikoi praja ki interest da Manipur ki interest da center da kamaina pressure piba ngongani hoji sing da toriba free movement toriba sing si bu phajin biu terrorist myam movement to hon bigano aduga
Praja ani marta khaibu toroga kanglup naiba ki mongda chatharakliba kanglup amkhak ka bu control toba kanglup amkhak bu free thadokpa toriba punama ase state government na masi center da kya mukkan na pressure piba ngomgedege piba ngambra duga piroi dorira pidorira haiba shishu amakak daka oi pidraga kaigi pidrino haiba ngamdaraga kaigi haiba ngamdrino kaigi haidrino haiba makak sangba akoi daka yang oye bako masi kumba question asi state government ni na leirabni na state government ga mathaudi tawphum thoe ba praja na ngangbu dunati praja na kanglu amakak ki central force na michang chali khole na civil organization lawo khopa duna adunate ba state government sina kai gi damak ta michang mi khai na be mong da tawribno haibu state na hangphum thoe ministry of home affairs da adu moi gi paukhum do mokoi gi paukhum do state te pira wa paukhum do public da khanghan ba masang ne ba adu gadi leitina mari ne tina center ga mokoi ga adu di haira pata gadi kai gi damak ta hadu hek haira ba adu di state forcing sinara ga lamen to hembu do pha bi ya ko Padi basidi center na control tori matam khara hill district sing sidari bogi administration chanari loge order mo control tori mokoi na nga ek thado e hai vibhag ta leibo manba swan torok pasi akoi chumden lawi adoga akoina masida muga aina hojik ani super round aina appeal to jening badi akoi cookie jo naga ani marakta conflict amuk nauna thokna bagi lambi da Uropa si koi Manipur state ki damak tadi yang nungnang ba ma oi aduna masi Kuki Jo amasung Naga haiba group ani asigi community ani asira conflict amuka thok tana ba habse state government responsible fajan lobo tabani thok tana ba se central government na thok tana ba kanna initiative lobio aduga civil organization singi both side apex body sing Kuki Kanjo group su Naga group su masi elohan ningi kay gino masi na high appeal to risidi hoy lady ba situation sida loisin be mutta hena chau thok lapagi abagi sumai lapam mutam sida punna Manipur le mine bajati punma ase ekhoi ing tak na leiba state ama oi biya roidaba phibam bala ambasidi chumde aduna masi handok na masangi haba Naga gi su community sing de su aduka hoji leiba Kuki Jo community su ya pito janingi aduka ani su bedena hoji Kuki Jo singi ga metai ga leiba conflict asisu hoji gi state government da awa tariba punma asisu metai side issue Kuki Jo gi side issue masi muga handok naga kha leadership part loriba MLA singsu unite to view aduga lamhen to henba haibata bani civil organization singsiga amuk akhoi ma gi responsible leba MLA singsina leaks ka loraga akhoi lomin naraga masi samdai nabi anaga etega Kuki mak su masi to view ana aida appeal to janingi aduna masi to lokpa sida kanana support to bani haiba matamda government ani state government central government na haiba community singi conflict se muka hena thoktanaba masi khoi appeal to janing mani aduga problem asoba ani khakna hoji haiba civil organization singi so en appeal to janingi hojik leiriba buffalo zone na toriba punama asduga free movement to we adriba punama asi singsisu aikoi handopana chungani aduna toriba punama asibu tawgunu hana haibisu state government so haibidre central force so central government so haibidre asi haihenningi tawriba movement toriba ado thingniba community singda central government na no edumado tawhanbi aroi movement do free oilu haibse aidi hoyu phawde haidri ne lowi state force so haidri state government haidri central government so haidri kai go central government haidri athu matamda aikoi mathoida akoi winger degi mi kunma thoi pha wa khopa antobo khopa antho ise kai damata thopna bo kang ani mak ta kan amana su mi khara hana pharuba aduga adugi pha khabagi matungda ani amasum mo su pharakpa group ani mak haibdi koktang khuna khara phare
ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯣꯛꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯡꯃꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞꯇꯅꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯥꯡꯒꯟꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯒ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯨꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯀꯥꯞꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯅꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯅꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡ ꯍꯥꯠꯄ ꯀꯥꯞꯅꯤꯡ ꯀꯥꯞꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯐꯥꯎ ꯐꯥꯅꯔꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂ ꯐꯥꯎ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯐ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯇꯅꯤꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯐꯨꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯕ ꯗꯦꯠ 11ꯗ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯠ ꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯐꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯐꯥꯁꯨ ꯐꯥꯗꯦꯕ ꯐꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯛꯇ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯎ ꯐꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ IPS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯕꯨ SP ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯕꯒꯤ
squad for gari for on to guard for state force for attack to for adu for power the state government leader at talk the central government leader at talk the about asi Manipur state asi Kamba state no Kambali bang no kana Kamba group ki thajil laga hariba Manipur riba ekhoi leader jati sibu Manipur ki jati sibu India ki mi natraba India की मी मनी इंडिया की स्टेट मनी इंडिया की प्रजा मनी इंडिया की फर्स्ट क्लास सिटीजन ने हाने कोई लेजर इबने बा अदु मधु बलेरिबा स्टेट असिदा सथररिबा पुनमक सि येंगो मा ममांग की जो हायरो सेबा हौजी हौजी फोंग फोंग सारगा तौरिबा पुनमक कोई की नोने डिस्ट्रिक्ट ता तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट ता अरु कंपोपी डिस्ट्रिक्ट ता हौजी की Ukhrul district da thori ba purmak ase state problem ne ba state problem ni Manipur gi law order sim koina phajana maintain tawdre aduna masida akoina hoji masi ko mo phag da ba pung da ba mya phong adu koin NIA da sinaraga kai do du no ba CBI sinaraga kai do du no ba maram di CBI sinabisi hauji phong sai bi control to ni ai na te ba NIA ji sinabisu mugoi la ga madu control to udam na te ba hauji thori ba issue si control to si har ke state forcing thajil laga manale bi to phaga pio ba aduwa mathanda ngamdra na mathanda ngamdra state force ngamdra central force ji na laga pha ba da asimba amu han tho hoy ba tho hoy hauji yengu hojik ki ladiba situation sida Ukhrul district ki Imphal lakpa hojik yararoi aduga Imphal degi Ukhrul chappi yararoi community khara adu agadi masi ko situation lak ladiba state asida hojik ladiba public ta sinabaduna di edi pam deba hojik ladiba public civil organization singna asingumba community amakha kada state forcing michang chappa aduga state central forcing na chaliba recheck asida akoina public singi civil organization sing de sinaraga mugoi gi mathoni center de pressure pi na basu de irang tawge su mukoi gi ne na tawki gi ne na yengar lediba akoi Manipur government representative sing ke dori ge ba mukhoina hai daga public sing hai suna le si la le wani da mukhoisina kai ke wasu akoi masi yararo na state government na hoji assembly le ri ba masi yararo hebje mo government na central pressure pi bangam da ba government orgadi masi koi le ru atha thok te ba sengna hai ge ba Parja bunga pangam daba parja ge lady ba marale ba phau phagat pangam daraba marale ba phau mi hat phau duga terrorist na open le thoraga toro phau central government na mission chatli bugumna ulli basida state forcing na yingre shi la le ba dusu adu government ke dori ge ba government ma thau na tora ba adu government le ru gi ke atha thoke parja da taina ba du Karena roy, ini parja miam na koi bandau ba parja miam tholaga miam do pressure lao lambi saraga lao riba atha kais daka oi deba madu ki muhutta state government na central pressure pi bang mata ka oi ekoi na si public sing na civil organization na lao ge lao so central government le diba Manipur government da le diba sing sina tumin le ga di central na kais na chung bi ro ko aduna mathau di public mathau na te tawriba awaba tariba punmak sibu pressure to the government ni athuba da government na masi pressure to bum thoi aduga aina ahambra thomjani mi ekoi isinau koki singsu aduga khra khanthaba phagini maramdi ekoi na hoji center na khoi mi sang khar satli bugumna khammadagi moi thauna leina terrorist myamse thauna leina moi tawing ba to le bese masi limitation le bani khang ga da bani masi no khoi da masi maina la ga center forcing sina hoji le ba no khoi da mission chap malak ba kumna atop register ko mdanda no khoi ja atui to li ba terrorist ga yanari central force ni yanari hana khali ba terrorist myam do no man oi so masi awa ba phangni se noi ka uno ba no man tadi machine hoi on silakane ba on silak tanda noi khamang moi habse aina aham round le thamjege yam noi sei koi husik le film sidai koi gi leminari bu furup singna koi gi
wakal khantha matam du oire haibu wafumduni am noise ma khata abdu laksani ngisi oza mibonda laksage khogi huju chathari ba assembly da su khogi MLA sing hana pawang gi pawkomda khogi honorable CM na pi ki pawkomda khogi mioy ni khogi leikhi da basi matang da NIA da sinaragani haibu wafum chun pungdo khiba leikhi haiba tare wacha ado huju thokli ba thodo sigi solution purak pada smaina NIA da sinaraga tawbasina khogi solution oirakadra kamai yengbe masi khogi hoji NIA da nagani na hari budusu miyamgi ngaktung patana bani hai lobu tai maramdi hoji yam maru oibadi madunate hoji ki mi ani shiriba do matik chaba action namakak lowa masangeba peaceful process agadi hari budu kanana hatpano hari budu kanam masingne kanam matumda faga pukhi kha witness lebra leitabra hai budu state government intelligence yam lady state central force yam lady already masi phaki bi kam ma to no phawno karai waje phaki no kanana mali habido muk state government na athu bon tum da tackle to bon tum da state government na lokhapa ngamdraba phaw do pangamdraba adu gumba khak da matam khak tu da state na ngamdre aba matam khak tu da NIA sinagadawni sengbadi adu state na thabak stop to bida asigumba phama punbagi amau process to bida NIA sinane tumin lebidi yaroi asina masina hena akoi da ka siri baduga hatlen sinari ba mioi adu singduga asimarta conflict thopagi changsi yam wangneba adu muhutta state na lopam thopa law order situation da law order the moin private state subject oibnina masi moin state government na topam thopu do hana tobo amsangeba aduwa kana state namsi tawum tamda khoi thigi thire aduga asi tawre askoi ne state force na tobu abi asi for sangsile adubu ngamdabnina akoi NIA sinaraga akupam do phajok na toge hanan haibdi kaidaba adubu akoi state da ar sinarada bani haina tumina leibudu state na tumina leibudu di yaroeba adu asi case si mi ani si ki si gi se NIA ni pai bi ona state government recommend ro tha bu na natte koi pamai si ni hairi ba case su yai sinabiu kaide adu su state ke policy amona sinabiu adubu hairi ba si ba adu kamai si bu na adu ni makha anamu si den ba aibse kana gi mathauno aduga siriwa ma ani gi mam lagina amuga hena manipurda law and order situation si problem lakada borgadi kamai tackle to ne si state gi mathau ne ba adodi kana gi mathau no madu siriye habidu gi namada hoji SP gi gari for on to waina re adogadi aina thamdaning badi masida ekoi masi government bu koi saibana tiko to honning bagi ngang bani masida lana lobudi yadde maram di amuga aina manipur state to rivasi matamma the government hana paramba government na haiki bam khak leba manipur sida hauji to riba full hills haitare manipur infan greater infan nataba haitare manipur valley nataba full hills heka ka sida tawriba mawong sida han haiki bu sumning singlakpa maram di full hills de na hills district pulap se ta se district tra se Ministry of Home Affairs na law and order situation punamak law and order se pai hapse ajum lawreba mandi maduna pai na matamada ruching ba man so haiki bane ba adurga di madu huji pai haisi akoi khalle mandi Ministry of Home Affairs gi makhada law and order hills bian pai rabina hoji central force ka toning ba toba malakpa si punamak asi control to do state government na control to bangam dreba to mandi central pairi haibneba sen jiki hariba singa law order tuana likre law order control to ba ma central control to kre aduga belly jana hojiki state government sina control to re
aduna state government control to home family no mai pha voice no mi phu voice no hat voice no to voice no pang pha den le re si yam amrom di foreign khalasi adu center na home ministry of home affairs na khoi hills di khoi na pairani haina haiki ba ado mafam adu di hoji khoi terrorist su aduga illegal immigrant myam lakpa singchu hatori bo punmo ha drug lalo masing chu ma to sing chu lam hen to hem ba pura ase central government ga achum chatmin na ba mong da khoi urok pa se masina takpadi central government na madu pura adu state government force sing na phajin mangam draba he si to bi gono na hai ba ngam draba ai se minister of home affairs na law and order center da kana center na hills district punamak se pairi hai bane bako ado gadi hoji misi mina tholi ba punamak state force wo puri wa punamak illegal taksilo pop terrorist myam na manipur praja myam india citizen amabu hat learning hat pa puning fuba yum mai thain thaba punamak se central government gi law order bakha le gadi mukhoi na tobi da gi ni hena khoi blame to phamba to wi aba gi tanja hai bido la e bako aduna masi khoi na hai se mukhoi tori mo chathari punamak adu yemada malak ba hai bido aduni aduna moina budi tawam da bi ai khoi moina insinera ga tobusu o masu tawambasu leirawi adubu yembodadi sum malakpa phadrabnina phudrabnina ngakdrabnina tawguni su haidrabnina punamak ado masina ena tapadi imphal manung sida manipur valley manung sida manipur gi state gi MLA singkhangde official singkhangde punamak ase koi sing de chatpiya daba haiba sidi ekoi state ya tungan ba koi sason manipur india da state amada pi ba sason ase manipur valley khak da chatna rabra duga sing de na central government gi kanu gi administration chatna rabra हाइबसी क्वेश्चन हंगबा याबगी तांजा सी लाक्राब्रा इन लवी अदुना मसी सी कनाना मसी खंगनी कनाना तौगनी हबा मतम सिदा अखोय हौजी हौजी जु गवर्नमेंट लेरे गवर्नमेंट सिना कयामुक अखोय प्रजा की इंटरेस्ट दा मणिपुर की इंटरेस्ट दा सेंटर दा कमाइन प्रेशर पीबा ngongani हौजी चिंग दा तोरिबा फ्री मूवमेंट तोरिबा सिंगसी बु फाजिन बियु टेररिस्ट म्याम मूवमेंट तोहन बिगनो aduga praja ani marta khaibu toroga kanglup nai bagi mongda chatharak iba kanglup amkhak bu control to ba kanglup amkhak bu free thadok pa to purma ase state government na masi center kya mukkan na pressure pibu ngomgede pibu ngombra aduga piroi doira haiba sisu amakak daka oi pi daga kai gi pidri no haiba ngomdaraga kai gi haiba ngomdri no kai gi haidri no haiba makak sangba akhoi daka yang oye ba masi kumba question asi state government ni na leira bunina state government ga mathaudi tawphum thoeba praja na ngangbu dunati praja na kanglu amakak ki central force na michang chali khole na civil organization lawo khopa duna adunate ba state government sina kai gi damak ta michang mi khai na be mong da tawri buno haibu state na hangphom thoeba ministry of home affairs da adu moi gi paukhum do mokoi gi paukhum do state da pira wa paukhum do public da khanghan ba masang ne ba adu ga di leitina mari ne tina center ga mokoi ga adu di hairapota ga di kai gi damak ta hadu hek hairaba adu di state forcing sinara ga lamento hembu pha bi ya ba ko Padri basidi center na control tori matam khra se hill district singsidari bogi administration chanari loge order mo control tori mukhoi na nga ek thado e hai vibhag ta leibo manba swan torok pa se akoi chumden lowi adoga akoi na masida muga ina hojik ani super round da ina appeal to janing badi akoi kuki jo naga ani marakta conflict amuk nauna thokna bagi lambi da Uropa si koi Manipur state ki demoktadi yamna nungnang ba ma oi aduna masi kuki jo amasung naga haiba group ani asigi
community ani sira conflict amuka thokna ba habse state government responsible fajan lobo tabani thokna ba se central government na thokna ba se kanna initiative lobio aduga civil organization singi both side apex body sing kuki kanjo group su laga group su masi elohan ningi kay gino masi na high appeal to recidi how the situation is the loishin be mutta hena chau thok lapagi abagi sumai lapam mutam sida punna manipur le mine bajati punma ase ekhoi ing tak na leiba state ama oi biya roidaba phibam bala hanbasi di chumde aduna masi handok na masangi haba naga gi shu community sing de shu aduka hoji leba kuki jo community shu ya pito janingi aduka ani shu bedena hoji kuki jo singi ga metai ga leiba conflict asishu hoji ji state government da awa tariba punma asisu metai side issue cookies jo side issue masi amuga handok naga kha leadership part loriba MLA singsu unite to view aduga lamhen to henba haibata bani civil organization singsiga amuk akhui magi responsible leba MLA singsina leaks ka loraga akhui lomin naraga masi samdai nabi anabiga metai ga kukimra kasu masi tobio ana idea appeal to janingi aduna masi to ropa sida kanana support to bani haiba mutamda government ani state government central government na haiba community singi conflict se muka hena thoktanaba masi khoi appeal to janing mani aduga problem asoba ani khakna hoji haiba civil organization sing so en appeal to janingi hojik leiriba buffalo zone na to riba punama asiduga free movement to be adriba punama asi singsisu aikoi handopana chungani aduna tawriba punama asibu tawgunu haina haibisu state government so haibidre central force so central government so haibidre asi haihenningi tawriba movement tawriba ado thingniba community singda central government na no dumado tawhanbiya roi movement do free oilu haibse idea how you found the hydri lowi state force so hydri state government hydri central government so hydri kai government central government hydri athu matamda aikoi masi soina ya khigani hada aina apin to jare yam nungai jai khoi leiriba manipur na miner furu khuding mang nai khoi ya waroshin puruk nabi hona bada manama gi mating pangnaba mathau tai habdoni yam nungai jai khoi ani subur